ukuri k'umunyamakuru Umutesi Scovia aramutse avugwa ku mbuga nkoranyambaga, tangaza ko The Ben niyo yaririmba neza gute atamufana kubera ko afana Bruce Melody. Mbibutsa ko mu minsi ishize umuraperi wo mu gihugu cy'u Burundi Bface afatiwe ku gahanga ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uko igice cy'ikiganiro yakoranye n'ikinyamakuru Randiri Promoter cyatambutse kuri YouTube yitwa Umutananirwa, aho muri ako gace gakomeje gukwirakwira hirya no hino uyu muhanzi aho yumvikana asa nkaho atukana cyangwa se atuka abanyarwanda, gusa bihabanye n'ukuri. Amakuru aturuka kwa The Ben nuko yasubije Scovia, Umutesi Scovia ati Scovia akora ibiganiro byo muri Kongo bijanye n'intambara, ati uve mu bintu by'imiziki ku bahanzi aho harabitse Bushari Kevin Kade, ati ntaho bazi aho baharabitse cyane bikarenga ukwemera, ati kora ibintu byo mu mashyamba uve mu bintu bya showbiz. Niko ku rubuga rwe rwa Instagram The Ben yabitangaje. The Ben yateguje indirimbo yindi iza gusohoka ku cyumweru w'ejo. Iyo ndirimbo rero muyitegeye cyane, gusa ntabwo yavuze izina ryayo. Donc abafana be barumva ko ejo The Ben ku cyumweru ari buze gusohora indirimbo. Umuhanzi uwo rizagwira Florian, amagambo yacicikanye na video yakoze we n'umukunzi we barimo gusambana cyangwa se bari gukinira ku mbuga nkoranyambaga, niko twabyita. Nawe yahamagajwe na RIB nk'uko umugenzacyaha wa RIB mukuru Dr Murangira Thierry yavuze ko uwo rizagura Florian nawe yahamagajwe kuri RIB kugira ngo aryozwe ibyo byaha yakoreye kuri umuyoboro wa YouTube channel. Rero ari mu mazi abira cyane. Bruce Melody nawe ati indirimbo yanje yujuje 750, ati arashimira abakunzi be n'abafana be bamuhora iruhande, mwarakoze kumwereka urukundo rwanyu muri BK Arena aho yarafatanyije igitaramo na The Ben. Murakoze cyane, twebwe mwumvaga hano ni Fuji noho studio ni Nyita Creator, kandi subscribe ni ibintu by'agaciro kuri twebwe.